2024 Bawi, and the mother of all election. With 92, between the winning the mother of all election. Okay. But my took me jump platform so. You to a ban wiki. Never bobo wiki. 2025 Foko. Obesa ba no abeka say jobo. Asofo be pire, na upon asofo be pire. One ti omon kan bi. Onwu ye organa. Or wasanse so on okasa obi anti. Show me from Genesis to Revelation. And find out. So go talk about the man Cramonia, Yango team Bible. Or the boy in Ukraine meeting in the Bible. Fast sorry software, save your software casa, will be to me some missing and be correcting him. Does not mean sorry software Kramaica as all can casa. In the Ocasano, say, the members no at Tinyamina as I come straight for so the monomoco. Yameba copy. Okay. Yameba copy. Or send a balcony material. In million say 2 million as for you are there. Yamen's son, no. Or say, can't also mean any part. And I'm at Master Summer drink. Already no master. There was all their seminal and a day bibia, or see bibia big tremaco, banasam and the intremonco. And they already no master now, your kind on a jinaso. Yamia, Nanu Yabino, and a mebo, and your charming wow. I want this up. On just can feel being chained. Some may song come. On just can feel being chained. Some may wow. So would you soon be so to say, or so very humble. Suya sabrede ebra aka no esa aka kakra bi na Ghana yekọ akwakoto aba na abatu unim nyina bi di adanse ese afia abatu de ano ayehyiye pa ne titiru ene ya papanom asofo no mo entem enkomhye ahodo ediye ahodo afi kra de ne ababebom no eye religious differences a ebi mu eche se ye mampenifo na ye kwakogina anase ye mpenifo ekogina se ento mo so aba mo mme mampeni no akwakoye Muslim ene Christian enu nti videos ne na mo monte asofo no bi no masori dem preachy ediche wo masori man say ma wo mo nto aba no emfa ma mampeni abedeche Dr. Muhammad Bawumia esanse oye Muslim nti Honorable Kennedy Akufo-Addo Japan kra ababonte abemeki sa accusations ne bi bebe kra so se clergy a ekokoko hia ye ebo mpaye edima mampeni da John Dramani Mahama no ni nyina eka ho ne plan a wo moye so mbe sori edi etia Muslim se beye na mampeni abedeche Muhammad Bawumia Emma Emedi president na eno ena enchemu abase ewose ye pimpin asofo no na ebisa wo mo se ye nyina ena ye kwa akopra ba na fa esiden na obi ga na ya ba bedu ni se ye mpini ma obi ema meye peni esan esom a wosu na se eba abato okra esom no ya na insunsu aso ben ena ewo online so ne se busia ka me ho ne ma prophet William Gyimah akwaba papa mpache mo akwaba Papa Major. Papa, you said that I be book why now jibre na on ye twetwe nkomo. Papa ye hye ye nkomo na se a ye bisa se abato gidie ene esom ensunsu aso ben ene ya na nya wo man so. You me da sene de question o le bisa me na me fa kwanya so na me ntia watie po nyina. Okay. Oba I did nkomo na I received calls from outside Ghana. And I look at Ghana and some microphones, so almost almost shame in the bar. You know, Bobon, Empire man, Yamadam, Ebinum Sonia, Madame City. But I asked a question will be something, sir, a twaba, a share Saniman. But it's only in Africa, yes, Saniman, where we travel outside. A twaba, almost share do with my boyfriend saying, on mine, in respect of religion, and I said, baby, I was some. But by Ghana, the constitution, no, will be on 40 plus. Sound mind. Also, Ghanaian, go to me for president. Until me share the constitution now, me di anyway now. It's a constitution in a share, no. will be on 40 plus. Or sound mind, or a Ghanaian. Only criminal record in BBA, go to me, Jina. You told me, will be a criminal record. You tell me, they told me about the share. Nipa no Ujina manifesto no. Then I said, to me, the man of 4 years, I then obeyed me. Okay. It will be at any day about be at any day and number all the 275 constituencies, and all born with the rule. In terms I say, my agent, a call no more. Neither, a share one bit me a boy and some right you win. Okay. Then conquer SBO, me a Christian, to me go to my media Christian, and I'm a Muslim, to me go to my Muslim, and I'm a traditional, and go to my tradition, be a Muslim to me, by force, and to me go to
4 years na beyond me fan papa biamba me Christian me go to ma obi on so Christian bia 4 years no me fan papa biamba intenu na say ya den ya hwe no na ngwan ko hwe say bia friend say nipa na say anase be nipa na say eno to me no me feel say no e ma yin no so fan to aba one na betimi den hye papa betimi aba na abo a wo no ma no ase for generation because country say to mpon na we say bi no de to abo sa president crowd this side back say bia afre bia oni asase so baba be boa na nkrofo nchirima no internet sen ga na fon so yesua sa ne ma no na ye den ye na ye ja sa ne ma no se bia omo kaka se be se uni anya no na se bia ukrum ni it doesn't no ma inform ma politics mo e di e chi fiti ya papa me koma bre so abedu sambre ye hu ad papa bia wo ntimra so say timi se science na ye hwe for friends I focus one with me se bi baby edin one and policy all good policies every time Obama ga net me to mpon and no say it me gina so to aba unto to aba papa e be bo the one to aba papa you can go to God now go on pa SS because right now ma conscious ye meto aba na ye leader bit me boy that's all papa unche mu ya me hu say ye ni owo oman no ho do ne wodwene oman no ho do betimi abo oman no ono na ye hwe ne to aba no sama no na le say ejidi obi wo sumo obi sumo no embem it doesn't come na ne papa afi adan na Christopher say na momonte so videos ni bi kra na momonte so a sofo mo gina na sorry dem preach che na sorry man say oto aba kra dem aba omi a onko heaven afi adan na Christopher mo din yakwa kodru hu ma me hwe me rewo ye rewo Mirror pa na Rade can send me brief ho. Okay. Rade say to about we 2024 about we and the mother of all election with 92 between the winning the mother of all election. Okay. Mama ye took me jam platform so. Ye to aban week. Na bobo week 2025 roko. Obesa ba no abeka say jobo. Asofo be pire nya ko sa asofo be pire. Won ti o mon kan biom. Onwu ye organa or as I say so on or castle BNT 2024 abe aye betu echi aye be 2025 ya to say 2024 7 December you write 2025 for kwa troto asofo onwu ye ma ye ntene nkan bio because all the ntichem ne papa mu na se for show me from Genesis to Revelation enfa na wo so go talk about the man cramonia yankopon ti mo bible all the boy nu kra nyamiti ne bible ana ma me bua hwe ma me hwe ya den kwa Yesu Kristo Mary Magdalene one professional prostitute Yesu pamono one pamono ba Yesu nchen do ba o se be bia nsam no bekono and e boy Mary Magdalene ye ma me ya den kwa Yesu Kristo wu no one dey kan ko anya prostitute ne ko na papa for no money die nti we ga so obi ko to about dem obi a yankopon ntie onya the fan sorry so far say bi so for kasa obi ntimi san mesi na chi be correcting him bi no does not mean sorry so for okramaka as o kan kasa okay yankasa sa nti the brothers semen kan trom do aka che na America tro nti me se tro ne date to and the date in 14th October 2024 tro to you wrote 2025 so for bi bre organa on tom kan bi omumu ye omo kasa obi anti one man voice one man petiu yambe twesa afo nya de fu no yankasa sa nja wa sorry man okasa ko to abama cramonia se bi friend say nyango nti oh yankasa sa ebia mesusu se mon to abama sa papa we o launch manifesto o kansa asem we nti me se nyame adom na so ba sa de o ye betimi abo da so ngo kan kira Kristo ni se friend say o to abama cramonia e friend say nyango nti na any bible some so for next about one thing patch one can say okay can say yes I'm not kind ma kwa sorry we so in bible Genesis to enfa na nyankopon nyame asem na de bebu atan o memiwu a oluma bebu ma na nyame bebu ma atan nti de na asem na bebu ma atan enya de dan chen nti enfa ya wo na asefo bi enfa nkan asem bi nti o kan asem no say ne members no eti nyame na esa kom so fi aso de mo no moko so akwa want me for yanko ebe papa ujide se abawe abato ya babeji eye ade a ewo se yesua bibi frim ase yesua bibi frim na yesan nya se abai so enko na wie na enkabo mu bi ana nya me pese kire bibi wo abato na nyankopon de ba onya eba be president no so on share dom most enforcer they are 23% of the total population whilst Christians are 68%. The last census, what I say, and to me 68 no be 23. Ono
ono decide Okay. ntenya nipa ne decide and then when a person was all shark man the time as Samuel call about a friend Jesse Fee no ohun ne ba pen ne ho ofe ewi ono so we ase da bi aso de ohwe ni waso me shark man ntenya me na shark man na what true super pan so de ne ba ntenya na bem obi abem se du ba bi a found no baby of somewhere keto na se nyame so be kai ma and no person dey approve chenkofu bi se o to me na o ka so be hu mo bo be bo Papa o kasa no o ka se nyame de your vice president na eba be si akonya so yeah and now e bi onso ka se nyame se o hwa akomam Reverend Owusu Bempah so babonti abekye se ye man pen dada John Dramani Mahama obo mpa wo clergy no meeting ase no na o te se esan papa na koma penti nyame adane o man na ma no enti se ya koma pade a ene na nka nyame wodi ka adane o man da man pen dada John Dramani Mahama dada afi de enti na wo san ka ne se ba omia na afi oba be fa konya na bra akoma pa no nyame adane akoma konya ne de ama no kita akoma pa ne dada no 2019 nyango pon kan so for na o kan asema no 2024 no kan yo me den 2019 nyame dane di sisi papa wo akoma pa be ne beba mama be di MPP anim o asaba nti we dey na ono kan we dey 2019 nyame kan nti e be fa de nyango pon kan 2019 no ya fa de o kan ndo ya 2024 nti 2019 dey na nyame kan say o hwe na akoma no what they call the book of Galatians chapter 5 okay verse 22 to 23 on not chairman me so we na me hu the vice president unta na me den bana me tia say we each remesa nti dia odi for now kan dey sabio this my friend said last month which is September na ho be kan asem so September so October no be kan asem na le papa nyame ntimi sisa na adwene o ka bibia maame nyame ba kope okay nyame ba kope o se ne ba ko na metie mmenu na metie se tu mi nyina ya sapo yo adia nyame sisa na no o se me nye nipa ana ma de ma sisa ma adwen erade no ma asem no do so o de asem no na de bibia o se bibia betwem akọ bana asem ya de entwem nko nti erade no ma asem na de o kan no na ye gina so nyame na no nye mienu ene meboa ade a cha memoa awonte nti o ka cha ma mesara se so bibia me erade yo na fesese na bana kraba o kan na fesese ni duye no na oba nti ona enim no nyame onye mienu e ba akopɛ on sesa na no on giskan fi obi nkyɛn sɛ me sɛ onkom on giskan fi obi nkyɛn sɛ me boa sɛ wo bio sɛ oni bio sɛ o te sɛ o so be hu mɔbɔ nti nyame nye nipa onye sɔfo onye odifo a oje kakra fi nkyɛn na o so ma de mu odu sin we a okay o de mu odu nti no wa dana ma on sesa na no papa Ghana ha ye yempo amanyo sem no asofo emu nyima ni mu de na so dodo na de mo afrefra mo nyesem na wie dida no tse sofo bi ba bonte ni se sofo de ne lie ya wo koi ni bebia auto fade de NDC sofo a sofo de bebia wo koi de eye MPP sofo a ugidi se ebraso se asofo no enkonkoye enkom shekeke enkonkoye se election adu na ye ka bibia me hu se ye wo na emu ebraso se afia bato me hu se asofo no mo play parts e wa bato mu dia mo ne amanyofo ni nyina be kan bom ape wo man puntu a chen se bedru abato so na akwakoye prophecy nko ana ya mahye nkom na ya bomudi na ye hu abato ne twuma ye ntim nka bi no na me de kan no se nti anyankopon de papa na ye kana asamba me ya ba no o hwe na akoma no so bi obe president we pe o kon nche kra onya access o mbuampo ye ka chen se asem si ba kra se ka chen se ma busy but rather ma me hu bibie nyama bebre e o the vice president no nyankopon e de na ese akonya so abeto aba I confirm as the president of Ghana no on 2025 ko no the nyankopon benemen e di force be kan obesom okay no da ya adwuma that unit na be more crossing se bi de ye hu no na o manu so timi akonenim okay papa ne ye kosu am ye hu se ye nti ase e wo esom ho no esesa kakra if you say a Christopher ni Muslim ase ye nti ye hu ase ye
would you say a Diana more so free, or some way, and my yen ye dimachino, yenya intiasia ye, I was so many who say, Obi a cremoni, Obi a Christoni, Obi a traditionalist, Obi a Buddhist, and no am found, and no sin the crime will be on a woman, yen any papa, and this I didn't in the boat I was here. Then I was a Christopher Moye, now Mumma deal, yet see once was our kindness. But as in your means now, yeah, chief ma, papa, maybe I will be an American. No fun in Phoebe Bempah count. Yeah, chief ma, a demonstrate here, time of 100 years. Okay. Yet again, I know where. Oba Yankee, friends, and Yankee Saint, about Sabio, be I come. A year later, so I saw from Penfonsos are calling chain. When I want one of Sakon and Chain of Free, San and Bompire, upon demonstrating, saying any Pabako, Ishmael, Isaac, Ambapani, Abraham, or Trey, but I been Montia Sainti, Ujana Koran so church, in Namcramophone and our Montia says, Nasa Tipping man, and 100 years had it now about Oba in chain, and not church him or Montia. In the Bible, no say, Yajan Kwana Sabio, you didn't know Jesus Christ, no, or Beton Nipena, or Mamma may you. Nti de obey no na obetimi so ade action nya won chen so ade aben nti nyina sabio nuanom Ishmael Isaac o nuanom on papa Abraham nipa bako but yesom no different some botum so ade different but some no mfa nchechemu mfa ma na se nyina mfa se bia kokuma se obetimi afa winiba wa kopi kuma se obenso betimi akọ 5 friends ama sama wa kopi kuma se nti kuma se nyina pese ko no asa wa kodu ono nti we mefa akonyo so Astre Sabio, Omamontin, and many Biasno, a Muslim for the Nam Soma Sunaba, Papa Muhammad, Prophet Muhammad. Tama Sabio, Toka, Eba, Bebiano, Saudi Arabian, Oba, a France in Ethiopia, Sofo, Cassio, veteran in Chanti, Nana, Sabina, or an Intemunia, Katama Pena and Bon, Gobeda, Obanachan, or Janet Town, who sit on my beer, Kamanokoe. Ntieno ada na o tetetetete asofo bin na omode person de nchichim ede eba ba nya sa na se ede eba sa enya nipa ba ko mo ha omo sidan ama ha enso sidan mo so mo ha omo ton aduane ko tobi enso ton aduane so me tobi nti nyina nipa ba ko okay nti ne hu hia se ya tran mo for centuries was some dream sa nti me hu se nti a election Emma said, you blow your 2 about you, best have to be 2028. Yes, you are my best have to be 32, 36. I could sit down. Used to be. When some years, let me try some Gyimah about Puna, near pass you, or crab be waiting now over on my own SS support. Okay, a child animal. And Papa, would you just say, BB, a challenging, when my Christo for about to hear about you, Mona? Oh, yeah, majority. Nti ano na ewo ebinu mutim say how say majority no ebe ma minority ada aba be die so na for say minority ba be die so a omo na omo adwen e kan ne ma bi ba onya ma me president so to asoro dem na oto asoro dem 2020 yen to aba oto asoro dem na say yankwa asoro say 2020 de be to aba e be de no wi ni sa adwen ni ni trim nti adwen ni obi tim for some fans ni trim okay na say bia most and for Kafra boys ni bi to try for us point no yenu na te so president no de pe bi be san se Christians aso for ni bitim da bi o man mbrawo constitution Ghana no nti wo fum awafum nti ngo ase o most akwa bibi adenti akwa bi president no te so most 70 na be emra no obedi okay na your Christians so a ebi no so suba anya kura nti no so be dai nti Fabian mensa o nti most no benyo obi anya oba Christian side so benyo obi so anya nti man fan say tim say bia most and phone boys ni bi to trap on no da be papa no nti sa nti less than nipa na say bi ope president or te sen suba te sen nti wo bibi afa no ho a no da ba bo nti ba no bibi mfa no anka say bebi ofuni sa na nkofo ni bitie ya so ba yan so side Christian so ebi no munya azanfo wo kalabulefo wo jina no o Bempah na ekon nti ba bia say bi nipa bone for no nti anya no na esa mo de hwese no nti yama friends and most member be there so ba yan hwe de nipa no betimi ba bia na wiase edu de nipa no betimi ayama yakwa anim na esa ma ya adwumba so Ghana haya batwo no ya na dodo na obi kura hwe obi se no ho ye mefe papa ya wodine de se ne wo so we papa Rollins meto abama no papa Rollins no obi so hwe se o we menini bofi pam menini fikro nti meto abama no
afia bato afia de ni bedi mu bato de bi ni enkoba ne se o ebi a we mi ni fibro be mi ni say ebe wo ma won say you can akwa say charisma Lawrence for charisma what to compare papa mama na papa bawnyana so for Lawrence charisma na was run obi ani so when the charisma na play role bebre keto bi play role na keto bi but I say a friend so message o manifesto na e dia akotra na ebinom pese o say manifesto no emwo omo de na enye omo say we manifesto no niema wo nti na enda no religion enomwa that religion say no person do room and dem wa interfere religion no in play role election ni no mo de ba na ye chom say so de no ekoba mu a eja na wo so no go so say eja na obi ani obetimi adum no because about to say a friend say Israel a Philistine no say we no kana we no mutio o kan Bible na radical church say Abraham asase anyamo de na de bama na we no mutia asase ne so okay ana mo ana nto mo kunkuma gakra na mo pa mo acha mo jo mo ana mo so bom omo we omo ka cha mo nkola no say anu nya na ayedia na we no ba ya omo do so sin nti no mo to so so omo kunkume na akai nti na wo mutirima nti Palestine and Israel asunjo president bi ani asa so betima so bra kosita manyankopon beba nti no say hwe say yanko e bibina yanko se muslim fo ni trim na bi ombunfu no mo kan kire mo ba ocha bia na ye wuko na fe ye na nan omno na nan afi na enta nyama bebrebe koso na no yen pese sa ne man beba because the nipan betimi no yen ka the nipan betimi sense and two so be jina so na wo preach na wo yes sa ne man to and me condemn sa ne man okay Bible no Genesis chapter 1 then Genesis from Genesis to Revelation Radiance no bebre na on kan wie intenja no ntoma meka say otuma muslim say nye because almost so mudi yaw sa na so sebio muslims no muslim fu ni di yaw sa omudi yaw rade ma nyu ne ma bebre omudi yaw ti yanye nipa na nipa so be a muslim why bone onya bone say nye ne pe no de bae gomi sebio me ba sa so me pe na me ba e bia ka me ko despard ebushim me ko Kennedy Japan me ko na otumfo ebushim but maybe anyame de me ba no o senti o de me bae nti so be a muslim it's not a crime so be a muslim na go pon na de ne ba no nti ase nya etimi e ba ko omusu pa ko force omo de muslim yodi fo nyame ma mi ne ba bebre omo ya muslims no omu di hu ya aside that no friends say na mobile be interview mo bia mo de me na ma to abontin e bi no abrochi a e di nkomo papa me muslim so okay then na person no mo ka na asem before omo from 2 days na nyankopon aka che me say na ekoso mo dia ba se bi me no mo ba ka senti omo so mu di ya say omo ye muslim na yen hwe de nipa no betimi aye because IGP muslim the friends mama abreso muslim alasa say muslim and you did not say anything wrong with it muslim abe vice president we did not say anything wrong with it after the ultimate of every president also that bia and mom so musum say yen kan wana otumfo nyankopon omo nyankopon mo fe no otumfo nyankopon banya anya o mane nso mu di yaw and God is not happy sans some na etia sorry na asefo na yekeka no ene say papa no mpanfo na asefo na omo ebo posa mo prema muslim mama media so na Ghana is a Christian country. Ghana is not a Christian country. Check the constitution. Ghana is a secular state. And to omo na so mutimi hu anya na say ka kire Ghana is a secular state. And Dubai say the fast outdoors no nche say on take bibia. But they say 68% of Ghanaians are Christians are concerned so say nipa na gu wa so dem ka kire bi na wono. Nti omo so mu di yaw. Nti ano na ye ka so mo yenjai sakasa no. Na sa yaw di na omo. Omo fi won say ye kan yaw say the Muslim community ma bonti me American hwe. Omo ye di ade nti omo American hwe. Omo hwe say election no there what we Christian what we want to achieve. They achieve we are omo so dom let beba. Okay. Omo dom let ko ba emfa zumdwe mfa ma. Omo ne enko. Ba so na obi tina wuchie na onye so. Aso na obi tina wuchie ma mo onye so. Ma good evening onye so. So ono ma meko. Nti se ka kwese ni demdin. Ohu na otwam ko. Nti esa mo ma mpuntu ma. Nti yencha sa akasa no. Na ehwe do betima ya adwuma no. Nti papa ubegye de se no Christopher ni Muslims no yenka ye homom. That's all.
na yempre o man pumso kane na yenya nchichemu that's all okay Bible atama ya apa Abraham na maame Sarah ya wana e bamba mu maame Sarah ka chen say fama kura friends say Hagar na one ne nkose bia adom beba na bia sebio ye wanya bia because the nyame ye sha no doso enche bia na wo enche bia na menso ma ade menso mewu enti me de obey the man ode oba ndi man no ode oba no de man no afi de on ba be we friends say Ismail afi maame Hagar ne bay problem ba ma a friend say ja Hagar ne ba no kwan omokoy okay anse na eche nyanko pon de a friend say Isaac e bay Bible say na ya papa Abraham wu ye no Isaac bo ni nua panyin friend say Ismail ma ne say papa wu ma ni nua na bay o mesion papa kama so odo ni ni won man ke be den papa na usanka Isaac be ga say papa na wu no kwa betimi asi okay ta bi okon say ni ni bra dia ba ni o omunya ba mo si papa na kama nti ada na sa odo no wono mo enka bom no wono na be ma election a obi person be president no ye ma sa de na abefio and then of person wa achieve bi wa achieve bi ki ma sister problem be o chenche no o ba solve don't mean solve nti am na person sa problem be ba no mu hu se omunya ne ye Christians you hu am say nua no mo okay na me no ka say o ma ba ma kwan mu bebre na Christians sorry bebre na Muslims okay me bon pa mom na se for ma me fa me Bible say me ko house to house be be Muslim for nkramofo o mo pam me da so come send about Tramanti 2020 I'm from your fully ya me say me kan tell say woni an Muslim for no mejo be bia be ko bi o mejo ma me ba kra na be bia me fa bia me kra Bible o mo Gyimah me no mo kasa brie okay na ma ba o mo kan tell say me fa me Bible no ko ya masa odo no wo yo papa we de ye das ne enkomo an ya twetwe wa me hu sese wo se odo ene ma ne edihine ne mum enye political religious differences na ye behwe enti no sese Ghana no gide se ye bedru ba bia saade we betimi ayi afi election ma na ye yi ana eno na nyagopon ye to aba we na nyame de ba onya e ba be sha kwanya so de ne siwi na fa ye se move ko 2020 2032 2030 na so obi a Muslim so oba be ma ye ntisa akasa ne bi okay go ye nya ni papa ko since independent e be pay for because since independent ya papa men ko nyagopon na no so ma independent be sin de Christians awo abedu samre asumje o I don't know what I said that be more my mind, and that be assumed no. Just say Yamia, what my idea almost so happy to some as I say Yaman so as the son and so media, so I don't know because something. Okay. Assumed because I because the Yana, your Baba be dear no bit didn't suppose be go aquema, boy, maybe I will see ya obey. Some Sanka, Namiadum, now will be a banet me, Sanka Kutan, I suppose Sanka, O banker within a short time. Here, say my bit me a school in a man, movie school, many a Juma, a quite be that kind of way, that's all. Abusua prophet Gyimah na ye no egusu a ye twetwe enkomo e de fa enkomo a enam krom ni nyina any religious differences a eyi ni ti e wo afi abato mu ye bi mu che se ye ma pene bi de che kramoni nti ye nto aba ne ma ne bi che se Ghana ha de kramosun no esu a Christian nation ti no na wo se ma kramofo eba bi di yeso no we ni mu ne enkomo a ye twetwem ye di se won so wani gu enkomo yi so e be sa ko prophet wo na afi ni kwa bisa ne se so ebre aso se e wo se ye kwa akoto aba yenhwe baby kura nipa no esom yenhwe baby kura nipa no efri ni mom ne obeye ede aboa Ghana impuntu eno na e wose ehwe na afei abatu yi echi abatu yi mu asomdwe nsem bia papa ewo a ode bema ye no so yakwa akwakwade nsebusua yensan enko papa wona afei yenko kuti papa ne final words a ode betu dwa na yefa yenko kwotwehwe no emrewie papa what can be brave actually wa me hu say ne ekoso san komo na ekoso okrom ne nyankomo a ye komo papa e wo say ekoso ye final words ye bisa we na dey komo twetwe no aba awiye no ye bisa say asofui efitete politics no modem ho afoforo mu ama ye hu say asofo ne ka ho edien na wo susu say e wo say amonyofo
ene asofo ne bra so mo ni nsawoso na mo nso mu di dom anim mo mfa mo nso ne mu kakra mo betimi ato aban no anim na enkoye se amanyosem no dura na mo beyi muti amanyosem no dura na face anto koye pese ko pije ne tibai ebebe mu na mo ni amanyofo nyina besasa ya dwen amaga na mpuntu no mu edi enim ka fe wi na fe o de final west robon to fa edi amaye yeah me that say Bempah akonya so na ma strep politicians once again I say omunya tumi na omo ma adwen so emra ya D4 na say asofo no so okay because anytime bi asem yo ometra akonya so na so mo pe tumi a ye nche na mo ba na Bempah na Nyankopon so de akonya na de ma mo nti Nyankopon de akonya de ma wa ana mo so ma de masa baba kibiom nyame D4 na say eba pano asofo then in America, nyame say because penforce be trust no ohun say Nigeria dey achia okay so that almost bet me aben no ma ba beja adwen na sefo na kan kan so that yan so bia je katra yan so won bet me dey aboa o hwe bibi say school say a we shall remember presby school na go food the adjacent park ala tam na schools no obi ko matter so bi ko we boy ba say say ni nya ba akodi aban nchen nti so bet me tie so asofo na so katra yan so bet me ida aboa no let me dey aboa ekoba say je bibia dem aban na edema no so no so blue bi on so betime adan pray na side that na no so so mutumi so kran so adan ajefe mu se no so because e come am die don manu na no the chiefs on some that don manu aso for the manu politicians on fast yam bi no me ka ho anyen fo no friends politicians me ka so that obi an so betime aya boa ma o ma na etime akọ na ni ma da etime akọ na ni enya nipa na medu samre ma ba na san kitime kwa ni crossing say nti be say politicians say nyame aduna to aba na wie na wo eba race omonfa asofo ne apanum ana say na nanum ahemfo so ampan kan afa me de me say me ba wie me say yo Ghana ba ko pe nti wo a say bi ba be bo pa say diska ko bi bo na asofo na nkon ko bi bo na we diska ba say ko bo na ka ten so fan koma na iron fan koma na man fan koma na busia was akonya ba na onya ba bi gina on check you on so friend on fa na e from no bo kron fa ba on say ba beto ba friend na no fa on friend kwa no afro nti be say mo ma mo yusu mo say mo nkwankwa obi bo na kona ko yese na afi nya fa don fanta whoever reason no enya engine tum na mo man so the intimate enko na ni afi so dey chat to me na 0245 748085 bit me afre na ya bompai bibia no na go point me ade aka kire ma no say general Bempah Nyankopon beda ne mama Nyankopon ma friends nkunudi na menka bibia ho bedo bi ase sia prophet Gyimah ene no atwe enkomo no wo kire se Ghana ba ko na ye nyina ye wo enu nti se abato emu bi beba osika seje na kokko e bibia no ebisa ne se na busuafo e wo hen se wo busuafo no esa na busuafo no ho dia na eno ka bibia che osa de ko de na wo kwakoye no enye papa nti hwe yie se ebebo ya sumdwa ye wo no e ho ban e wo abato emu ene abato na chi ama Ghana akoso aye Ghana na aye nimu no aha aye too much gs message so beja comment e wo video yi ase e de ama me wawie ne sana afo mi subscribe button so now the bell no aka ho sa no afro bibia ba onsa ebetimi aka makra